Mbunge wa Tharaka Gitonga Murugara uria warujaira giti kia ugavana kaunti-ini Tharaka Nithi Profesa Njoka nibo mabasi sabara bakinyete kiathone kia gwita ritaya kia uria urari CIBU Simon Maingi Atongeria baba bakinyete kiathone giki kira kithithikirite skuru ya Kithinge Primary Ward ni IGAMBANG'OMBE munini wa CIBU wa sublocation ya Makanyaga na ajukite Kanyaka Maingi na nandi akarungamira location ya Kajuke kanya kawe ta munini wa CIBU kakijukwa ni Josepi Nyaga kiaria MURUGARA AUGITE rwarerura aikirie mbunge mwaka ni 2018 akiendekithia nene ba MATURA nibo village managers KURIRWA nirumbikite rungurwa thirikari ya Kenya Kwanza. Samuel Gishma na Chotariria. Ikianini ya cukuru ya primary ya Kithinge wadi ya IGAMBANG'OMBE arakuruthiritwe kiatho ya kuthiritaya ya Principal Chief Simon Maingi kiragitigitwe na atongoria mwanya ba thirikari nene na bagicia cha atongoria baba ibakathiritie Maingi nuntu bwa uruti wera bwake bwega ari CIBU munene wa county. We have worked very well with Principal Chief Maingi. I was consulting him very oftenly and working with him was very easy. Tichibu baingi bale utokolitaya. Wona takirindike tuonage munde. Baba ingi bagara ora muhuri ya kathi. Lakini munde agakayuki. Happiness. Joy. Tuko na also chiefs and assistant chiefs wala ambao wanafanya kazi. So ningeimiza hawa wafanye kazi mzuri kama Principal Chief. Arutite wira mwega muno, aruta wira wa kithomo. Antu mathoma uku engi muno. Wanginya Kajuke acenchia na Tharaka Nithi. Ikagita waku aramubunge wa gicigo kia Tharaka Gitonga MURUGARA apete wirigiro arugamiri ba MATURA Kenya ngima ateru arua bakambiria kurewa mechara kumania na rwariarura airire bunge mwanka wa 2017. Mberando thonto bunge kuthi 2017 na mbere kurutha motion wa wenu kaigobotwe kuona kanyamo Professor Kithure Kindiki na kuthugumani mantu menu mbechira twakerukire 2018 nironekanire no tuciaurite kuru kagita ka Mheshimiwa Uhuru Kenyatta lakini William Ruto na ugire kana bigubyo aslas number 1 na akaburaithira ende boririkana Gitonga MURUGARA nwairie motion yuyu ari number 1. Nkuruki Gitonga ariuga wana akithetera mathina ma akariba gicigo bunge kia Tharaka na kuthetera ma akariba IGAMBANG'OMBE gotio ntombegu yabo kiarwe Nairobi IGAMBANG'OMBE gwetwa ona hardship allowance ndio umwe baba irete na ara kwa equalization fund yeto commission on revenue allocation biro mantum hardship IGAMBANG'OMBE bonenkerwe equalization fund. Ora ari munini wa chancellor wa University ya Chuka Professor Erastus Njoka amwena ora arwagira gite kia mubunge wa gichigo ya Chuka IGAMBANG'OMBE Mutuanjagi kana kerekere bakiuragia akari bape atongoria bago kanya babarutire wira batako bakithakitha Maria mathurirwe masapotwe nuntu ne mathurirwe na nemo mariku tutigate meakena kana tibuga ntu betu ni vision na ugantu ni barute wira ni masapotwe MURUGARA ni asapotwe 100% patu asapotwe 100% wanakarekea asapotwe 100% na ngabana asapotwe nikenda maomba kurutha bure manke bota kana timu ngachio kankauga vision ya kweli bo na vision ya kwa nililia antu mamuko na mama young people makona wira antu mejiritia kabisa mateta maleta industries guku antu kana lindas baba dhururwe ibarutira antu beto wira uti sympathy vote teza sawa uti sympathy vote kuogu mutio jegede nyuma na lietwa lele akole olire mbaro tinika ingo tutakula to thina arabo magumon te kugando ba magumon garinga batatu dhura kaba cheriri lietwa leweteka kerekere deura lietwa lile athongere kibande 2027 imutwenjage kerekere liathongereza sawa. Nkiripotera Weru Njuma kumantere cha Kithinge gicigo bunge ya Chuka IGAMBANG'OMBE mbita wa Samuel Gishma.